الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المحبة، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بحكمته في صيام وعينه في رمضان، يعني كتبه في رمضان أي وجبه في رمضان. وأخبرنا حكمته سبحانه وتعالى في هذه الصيام بقوله سبحانه وتعالى: إن الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الحكمة في الآية، يعني الحكمة في الصيام، هي التقوى الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه، قال سيدنا علي رضي الله عنه: التقوى الله أي التقوى، يعني معنى التقوى خوف من الجليل ورضا بالقليل واستعداد ليوم الرحيل. الله سبحانه وتعالى يتوى حكمة نيو أزمي فيمو نيو فيو نيو الله سبحانه وتعالى إفيل الدوة إجاك مبيا أمي يشينكو niko kwana kan shine ke taflata ko lo ashine different be mi difference ye mi she ko ni mo ke difference ye mi na kan gbe me bo ka cha me ko lo yi eja ke wo cha me ko lo e wo je ko lo e wo je the animal kingdom. Eja ke ni mo ke balhum adall ko lo e fi ame no dik bo ma de sande ba te shike je lebi nie ba ye nu e ba nu keke je na keke wu alo enga e anabole ke kashi wo ke je chele ba cha no ke na kan no fianu ni na ne mashipon ne no fianu ni wala ye me ne mashipon ne no ni mo chele adaba akeke adaba ya arabic mi noji kullu man yadubbu fil ard. No fianu ni enane sa shipon no fiano ni epeteshikono ne move eshikono na chola ke adaba no na hausa mi ya me chola ke dabba we alo adaba ya arabi benene toji kolo woke gbomo adesa keto ke china ke no fiano ke tatu no fiano ni yoshikono no e move eshikono no achola ke adaba. She difference ni yo woke ametenji نمكي ولقد كرمنا بني الآدم في البر والبحر. بما دسا إن وينو يبحر نو يشي ينونو كأجبن يشكونو نوني الله سبحانه وتعالى هني difference باو كامتيه نودي العقل جمو ني أنياك سوسو ني ينكجو إديه إفون كنجيك باهي boma de sa energy no ni wo ke differentiate le keje ko lo inde share attain because je na je enyo na ke hion no ni fi ole mi ni boma de sa eja ke adu hu e share ko ke na je enyo hion wonu ni fi ole boma de sa no ji
ni nyimo hala dwemo no ko e woni mo so mo goma de so na nyimo hala dwemo eshin wayaka ni echu gbalo ke ba ho ne gbalo e ke message hala ke ba ho e ke qur'ani ke sunna hala ke ba ho gbalo fe ke ni baraka je ni nyimo fe ame al umma fe na nyimo fe ame na kan bona fe ne use ne ke dwemo ne ni ekele enyongo ni ekejale ye nono Allah subhanahu wa ta'ala ba hanimi ni adebo fe ko combination e ba ho le gboma de san shishi to the extent po akeshi nuni jo nwen keba ke hunu ni to ye nwen aha gboma de san dwemo kenile bona fe ni le nye ke control ne ke maje ni bi ne ni bi ye nwen fele mene gboma de san kase ni keshere ko ni ke nubo ya ne ya bi ene e ba nye direct nubo ke ya labadi de seher fe mo le bokan chini kafiri chini biamini mo ko ana ka ko e bon seher fe mo ne tele asirie mo eshi islam ni nuchu mo na ka shi islam ni she no ni eneni cho scientific knowledge ni gboma de san she ko na nyo ka control nubo ni no enye fe machines ni ko yo bene yo ne ke nwen ne bene yo ne le den che fi o plane ya bi ne work ya nwen nune bone kashi ne le den che fe ship ne ba nye ke woli ni be ke the United States of America ke ba Ghana boma de sai enye control no fiano ni bolile kai jinni na abo jinni over 250 years dan abo boma de sa to be ni Imam Ibn Kathir chita ni ne tafsir miye sinyumo ne ba chulo ne chuke de gbema de sante ke ha jinni na afi jinni waze sinyumo wo gbema de sano fe jinni ke o ko Samud bi ke Ad bi ni mo describe gbema de sanko ne bo ame e ke allati lam yukhlaq mithluha fil bilad imbo ko e shipon no dan anako gbema tumo na kan dan ye shipon no anako adebo ko to mo na kan dan yeshikono eshiji jinni kopo e ba ne ke ba to na kan gboma de san yi mini onyu hale dwemo shibi ami ne dwemo nono onyu ke dwemo hale e yusu no e ke kolo e bia na e mo ke e hwe ko e ba dan po fe kolo e noji ni mo pleke qur'ani shi hale bona fe na ke le Allah subhanahu wa ta'ala na ke jale Allah subhanahu wa ta'ala nono tawo enyo ji ateji attaqwa ni wo ba she legbe yi yegbe se mo mi enyuma ha onuchuma pi ni wo to bona fe wo ke benke Allah subhanahu wa ta'ala ye nuchuma mi ni mo ke kutiba alaykum siyam ni mo cho ke gbe na kan gbe bulegbe na kan gbe ko ye na kan gbe ko aljanna gbo mojibu si akeni acho gba ke aljanna gbo mojibu mi no ba fe no kwa na kan aljanna kwa na kan paradise we Allah subhanahu wa ta'ala ne ke no ji gbe no ji ya ayyuhal ladhina amanu o nyeheye lo nyeye minyemenye nyumonye yi kutiba alaykum siyam ife azumi do ke hanye no di ene kenyo nemi kama kutiba ala alladhina min qablikum to bini fele ke hameni ameba chonye nye ke wo mini oni fi azumi do ke hanye la'allakum tattaqun ifele na kan bona fi ninye na nyumogbo eshimo ifele na kan bona fi ninye na nyumogbo eshimo biane noni to ma wiaji ane ke muslim eteshi gboma de senteshi biami ni eteshi ke into ake ya fi azumi anna ka into e jema ke bona fe ni je na je chele one ni mana nyumogbo eshimo ane bipo ake shi meneji nyumogbo eshimo ni sayyidina Ali radiyallahu an e ke wa ke shi kya ke nyumogbo eshimo alo ake gbe eshimo attaqwa ni nyumbo titan bi ene ken klan di al khawf min al jalil khawf min al jalil ni wo ba se chofi agbe ake mene e pimoko ye wosana agbegbele no jene mi de nche e pimo jene mi ke wo ba ni wa nya pimo jene mi na wosana agbegbele ba se to bi ni wona ake nwa pim maji kokrome ne ame badan wo ba awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana alladhina kanu min qablihim kanu ashaddu minhum quwwa ni mo ke ana me fo na ba nya shikon na me na meni ame ba tun ame nya ke howe beni wa kwata me yin ha amete me ko yo ke kwata me yin ko yo ba wa de sa
ne ba bolile ko me na kekele yi o hye na ne kan konklo ncho kan konklo na jole koklo ameteme ko ni wo ke la pata me hi ameteme ko ni wo ke nu pata me hi aname ya na me ba ko na ke ma je ni bi ne ni wo ke na kan gbe me hu be no na ko ye wale ke dwomo bi ana me ye wale febu am ye dwomo febu ene no ji al khawf min al jalb be no to ni mo no nam bi ekolo ni mo ke na kan pimo al amma pimo ni mo ke ba mo fiamo no ekolo e ba no chi bia me ni e sha ba fa ye wote ye ni mo ye gbe ni nu na ni boashi ne e ba tuke ba ma no ni ba pata mo fe wo yi ni mo ye gbe ni wo de nche wo light na no no wo fe ni mo ba de mo wa kucho mi ne ba hya mo fia mo ye jeme ke wo properties fe ki wo bia me ni wo ngbo ni mo to e khawf min al jalil wana na ke ni mo gbe she mo ne warida bil qalil warida bil qalil na gbe ne fio hu ni mo ke ha wo mi e she wo ye no fia no Allah subhanahu wa ta'ala ke ha wo mi e she wo ni wo da Allah subhanahu wa ta'ala shi because mo fia na e ba ni mo gbe she mo mi she he no ni mo ke ha le da na e kwa mo konomi da na e pe ncho mi ken kwa ko e ba mi she no ni mo ke ha le ene wa da ni mo shi mo da na e bi ni mo ni e da ni mo shi she la ke secret ko na ke ni mo ke fata ni bi aye ha woji la in shakartum la azidannakum kaji nya da me she mi Allah subhanahu wa ta'ala ma fata he anya no fi na Allah subhanahu wa ta'ala ke habu ni omi shoyo ya ke ene e fa habu Allah alhamdulillah alhamdulillah ni e ba da Allah subhanahu wa ta'ala mo ke ba fata he habu shigboma de sa pie ameda Allah subhanahu wa ta'ala shi mine wo emi she ene wo bana yo be me na ke la ke islam ya haram ni ake jo ba yigba ke e afi business le denche e ba yigba ke afi business nam ake yo afi business de na shika shi bia ne ba je ko ekometo wana ka mete na me hona ka maje ni bi wana ke yo konile ni bi une e ke ashipa ni ahon ake manpower ni ki ati wana ke hiyen ke la ke bani ke test bu ba tala he ba ke len yifo ene wa Allah subhanahu wa ta'ala aka bulina ke ha ni ka na bubo yo no ba na ba ke manye wo e ke a yo eje ko ake le den che afi ne ke maje ni bi ne to be na Khadija be ni wole na Khadija business woman e yeshika wa shi ye len che duopo e ye dwemoko business dwemoko ni le shika na ehien ba ba ne ko ba strike deal e ba ha bo shika ni bo ke ya gbenu no ba ke afi business e she percentage no ba na ko ke ba ke aja 20% ke to 80% due 30-70 due 50-50 due ke aja shobana ke gboma de sami e share yo ne enye bia ne bi mo ke ala mi e share ye ene wa ka ni ble fun no eto hijab type ko ne ke eto lace ko type ne ke eto shadda type ko ne ke eto ne ke ne wula won le onyu mo kala akese kana no ncho me ni wu me ameya ka gbama ni eja me ncho eto akede tele film ko ne ko be na me fio emi sa na me TV ko ne ke sa na me ko no ko ne ke sa na me sen ko ne ke sani beni mene me hiyo sana ma me yin na kan we pe ne ke do dale we jeko ni le we atuni bona fe ko yo mo na me yo dino bona fe be no kemba mun kemba bi ami na kokoro to eje ye ni ne engongo miye edwemoji bia na freedom edwemoji bia na eyeye se la ke bia le den che eje ke ha gbele eje ke ha patamo ile ake na keta no na ke he no ngongo na ke he no le den cha ke protector na baba kama ke shaba ke ya ke si mini women empowerment ake pagwa ha me power many ka ha me power we kwata me ma no bia me na me mambi e bon ame ye gbe na me bon school ya ne ke 1920 nse ne no ni na poyi na kan no nupa si na kan ta me ko ba Africa ke Asia country say ko me na kan ta me ye power mo mini power ncho na ta me ye I medical doctors I doctoral me na me fe doctors ye ni ne tafsiri me I gbe me wuji ye omo shinam o na me ke hian hwe mo o na me hi o na me no ka ba hwehwe mo ko me keke wakona akayo ko ne ke ko ba o ke hale o ka shimene sejida no wo ye agbe ka ya che wo ye blema ye agba ke gbe ne fata ye sejida sejida tu Aisha sejida tu Fatima bebe ke gbe ko no agbaje nana shiji won hwe na kan gbe me
won complain ke hanu ma ke ehia me wo ehia gbe me kuma e wode wa ke nana Aisha nana Fatima to benen anabi sallallahu alaihi wasallam Fatima yomo na eweji ila Jibril nana Jibril ngonu wo fu ke ba no o ke gbe ne cho wo ye mine wo eje special no ko na me hie she akeni wo ye ame nini nyumo ke ha me bia ne ame ba mi hye ye hi ene wo sana ma meje ko na ma fe ya kakani fe na mba fe na amekena shika no ani me no na aka me ku me na efon tu aka shan ba dum gbe na me ka ame ho ame ye ya mi tafra che ajenye alo tutu yi lenche he wo mi na kai je no ko no ko ta wo ye ke na kai nu ke na pure light beam nu ke na ska eke hanga nu ke na ska eke ha bi yo nke na ska na me ka no ne ye wu ne efe ne me le yo le nke na ska na me ka je no ko no ko ni bi enyoni ida akesi ani bleloni ida aka ni bleloni alo eye wu ni na kan wule ya ka gbomoni alo bekete no ene ehia le kete no je wule je ya ka gbomoni sinumo ne kale ne hu eforte ko owia ahun eno ke ba amaji o ke ba ama Muslim community ni Muslim say woke onupa ke gbe kan bi ke ye meji ke imeji fi washin yu gbogbe no because aji wa yu gbogbe no kun keji Muslim ye ne he file ayegbe no na tun ye Islam na ka no keji yoko ye eye wuse wule egbo wekume ko ba hu ni afere de aka ba wa mi no ta na efi imam denje lenje ni mi na imam kaka anu aka ka imam bia ne e ha so le mo 5 times a day ne ha khutuba egbe na elelen je le ni imamship wa na imam enyo ba do ma gashi ti afioten o mini le sanefi government wa imam wa masalati wa mukomoko wa mini sanefi e aju e wule an accident ni na floor jene gbopo ye shimo ko wokume wa masalati wa government wa because the Islam ya baitul mal yami nikene ke maji sagin ba na aton gbekro na akesa shene me fa ale because e kaka imam ship men wana kaka me ko me wulu amekete aka Islamic University ate neke campaign me na aka imamship course useless course meji imamship ko abeno go to imamship course Islami useless course ni me no tell useless course Islam abeno go to imam e o afi course no wa to imam aka say no na ka wa to imam no di kenkle dabi ole bia na imam jibo no le me na afi imamship te to wa to imam e wona ka nyo fe useless ni mini jino ni ncho aka no afi 6 months course na to na ka boji obeno ke me ba wi ni beni kam go fe wono ko afi ni bo imam beno ba to ni je no ji imamship abeno ko to na ka akasi oni Islami zuzuru to ni kasemu akasi ona wo emuji ani lemi ni kasemu ni ncho debo ba lo woji no kasi ayata mala fu ahin na kasi oni nge mala fu je boka je preachers ni le lo ahin na kasi oni ni ewu omuji ani lemi ni ke se ko ni nyimo ke shin boya ahin me ne ma ahin ke ko to ahin me na time ole no nyimo ke ole ni gbalo ke ole administration na fi ake she 6 months any ncho na anya your 40 years ake fi your 20 years your 25 years no to attach for 6 months no ko get imamship course wa me fe na me jo he fe ni ga me ko yan kan shi nya fe useless course nyeji me nya fit your Islam because na get ni you na fe ni question ni ye kemeni amebe ewale gbe ni sana na ke kwa mene no ni ke ko ke blame ba won na gbe ba gbe na mo o ba gbe na ye wo Muslim community wo de nche wo ake wo shi nyumo eshi wo nyumo asan ha wo wallahi no fe nyumo kan wo mi ehye wo ye atade abono yo sinam kan no otu ni tun papa bona fe ni nyumo efata hen abu shaka dan nyumo she no ano yin ekono leje na kan ke bonu de nche wana ke bonu oto otu ya kaka ni tumo obana keke obon me ojocha obon amale mo bona fe no ke na shika obon ni bi ku me fe mu bona fe just no ke na ni na mo shike be no hi on ke o mi sho ya ke alhamdulillah mo ko ne be na ji nyumwe ha ni mi hi ka ke do jo he choni aya mo ko le be fe be ni ji asumo je machine ago type ne ke
wo gba fen gba no je fe wallahi na ifata ko nam ko ne na kan no bode obi an won chani bi etani se na like ni wo de nche wo ka susu wo hi wo pa atale ni wo ka wo hi ni wo kwa ke chi lela ke wo ni mo gbe ise mo lo khawf min al jalil kenklen watch no tan wo se ni mo pi mo gbe ورضا بالقليل وميشه ويفيوني مبكن هاوي مفياو ne ميشه ينو فيوني مبكن ها له ne danu mo se mene mu'mini mene ni nanyu gbe ese mo mene muttaqin na gbe no واستعداد ليوم الرحيل na gbe ne always no tashin o prepare your jomo mi te ba fete no ba na kuni yeli e wo se na gbe gbile no o prepare kojomo na ka ba kojo e wo se na gbe gbile no mene jo e sa mo ke hana kan kojomo gbile ndani o prepare kemini azumi femo o prepare kemini azkar o prepare kemini nafila o prepare kemini bi sadaka ni bi different always all the mo gibi ni e was na gbele shi ona ka oba na kan gbe ese mo o preparation e o esamo jenemi ni o dani kan wa wi akeshi Charlie future we go make am we go down the boy oh no we go like okay here for future no chon be the name so like be no three qualities ne o she on mo gbe yi o da ni mo she fi onu na o mi so ye na gbe no so kan awo sana gbe le e she ko ni mo de chekeje le wo de she osumo o mala mi koni o mala Albani Zaria hawo a story many am Nigeria story am le mala Abubakar Gumi Eshaku wala shinemi nike bina tafsir miye ubana ke government ke lorry tons you know na abajio ke lorry aga mala noni fe ku aga bi meni am be lorry nyite anya wuli a eta komehi jelemi na ke bia na jelemi e bayin e shagbene esumo jelen don shinimo kemba be ko na tesi ka katon ni ne trailer lorry je eba akemala ye tesi no agele no ni ke ka si nam sane ye ni o ka je komi trailer ka je o mo kotoku e komi ke ya shan ale no ne so na jalo umma jele ba same sumo jele don na ka jibe ne yola be mi no ni wo gbe se mo na ka jibe mo ban jele le yin o se je bo ba yin jele se nam o ba tuni ake halal ni yo jele mi wa fe mi ni e ken habo si oyin kon no kuno on mo gbe ese mo ko mi se no yo yin mo ni na mo na e ken habo mi ko e sa mo ken hawa se na agbegbe le oyin kon no kuno ken mo han mi ni le ke etun jele ke wo de because na ka jibe ni mo fe bo po e jele mi omo jele ake habo bona fe ni bo kwe no si bia mi ni bo shi ni mo ni mo ani bo bia ne ni mo ke jele ake le ko no ni ofe nyon bia me no refuse akwa ofe nyon ke Allah subhanahu wa ta'ala ni mo han ofe nyon ke ha jele wa hausa me ko akashi wanda ba zai yanka wa Allah rago zai yanka wa shedan tauri mo ne ke efoto ke ha Allah subhanahu wa ta'ala e ba fo te ke ha bosan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله وعلى آله وصحبه وسلم سمعني أكن وانا the reason wanu wake won fe ni wake wo fe ne ke azumine ni wo fe ni wo ye ka pa no akabia na wode nche wo kopen ke paper waka ni ma to ke wo load ni wo ka fo wo ye ni wode nche wo bu akonta ke me esa mi wo yo nite ba fete wa boy mo do waje we ka jami abu momo ni yo wo mi mo ko ele una ke registered abu money like shetan e bagbe gba ma ke shetan ne se le show se yemi wole ke ka ba fe wanyo ka mi mbu mo e wana mo ko e papa na ekele ba do mo shi na ekele afun atwele mo ko e mami ni ke agbale male we gbale ko ke mami wi ele we wi o obana mo ko ke ewu yu ele hu na wi o e ba ma ewi be ke mo ko be wi mo jele mi se ba mi tam na ewu ba wi ne ba mo de ke ewu yu ba calculate ke ko me wi e sa na multiply le to mo exponent la han le si ko je na kan ko ke mo ko wi si ke ewu le wi ele no le sa na wi le no na ehia wala si na mi sa na ewu le wi
a mo ko hwe le mo ni no ne bu kra je bu yoko agile no ebu enga ebu moko aya mo ko a ebu ewu ne yo emame ke papa ne ke ebu ame e ka me kolo ogonji aya mo ko a le wu enga mame ke papa le ngle ka me ayo je mo wo masala chi ne me na eko na kan dan nu tete che e ya mo ko bi ho ona ka ka gbo e ya mo ko bi ho free epego e ga ne afa suna je ne yo wala ya afa suna e ba invite me ninka ona shege ne elemi imba shege suna semie ni ustaz die ko me tena ma kwese aga na tie complain die go na ma na ke baaji eke eje mo ne ya wole ho no e mami ke papa e ka me do ye ka me ye sike gbe ne ba ya ke ahlu sunna wal jamaa salafi wallahi anta talafi ye salafi jibo talafi jibo wallahi ko te ba fete wa ta ne je ahlu sunna subani wala ahlul bid'ah boden je fe na kai bid'ah nyu boden je fe na kai wallahi ke bonjo ko kachi te ba fete ba ta ne jinu ni ha Allah subhanahu wa ta'ala ene wa shaykhul allama Ali ibn Hazmi rahimahullah ta'ala biamini ebani eba wie nu onyi waka wo fi azumi ne ke biamini wo ba gbonyu ngoto onyi mo ke nu oni san wo fi azumi e won botwe nu oni waka wo fi azumi ji bona fi wona egbe esi bona fi wo boletwe bona fi wo je we ke je fun mi wa ibn Hazmi ke wa yubtilu sawmi aidan ta'ammud kulli ma'siya e ke ona to egbele fe to egbele e fiti azumi ona ga mala fo ekun na ba ke shin o ko fe shale e fiti azumi e shimi ni e chi ojo mo no Ibn Hazmi na gbe ne ba yo akesin wie mo na me yo ama ko delili keba ni mo ni ga lo gba lo ni ke o ba no ni gba lo ke e shafe mo e fiti azumi bi ami no fe azumi je tomo de khata ma'siya no mo to egbele e fiti o azumi inshallah wa kan ke ahin e ke ayu ma'siyati kanat to egbele fe to egbele ko woni lefi da kake yin a cikin wata azumi yana ba ta azumi ne eke idha fa'alaha amidan dhakiran sawmi eke biamine ba fe na kan sha ni enye kan ne ba fe na kan sha enye kan ne ga fe na kan sha de gangan wannan lefin yana ba ta azumi yana wawar azumi shi نيك كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر تماموني إكهباء مكوني جي إنغاني ألو جيوني كلن تايدي ألو إفوالي كان يفيدي أزمي أو تقبيل امراته وأمته مباحتين له من أنثى أو ذكر alo moni ebaya ni enye kaya ke etone ke enyonyo alo enye na bole ke ka jensi ke kissing ye Ramadan me biami no fi azumi ye efite azumi si biami no ya fe no because o to no na bole no nyumo to egbele ni aw itianu fi dubur imra'atahu aw amatahu fi dubur imra'atahu aw amatahu aw ghayrihima alo biami ne ke ngayawo keke ekele wo keton ni ne ese ni chon heni ewamo he jeme ne kenga eke enu nchochon ene la na kanu ne ke gumo ke Ramadan mi ne fe ne obanu ne na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ake ene me fe na achon ta nabi sallallahu alaihi wasallam kai shi o pa azumi e fe mo yen anyo aw kadhib alo moni ya Ramadan mi ne ka he ne male amale e ho nabi sallallahu alaihi wasallam kai shi keji ivie ke nhwe aw ghiba alo mo hewiemu biami no fi azumi ni oba wiemo ko hi no yuo eyemi aka mu efe agio ebe mi nji anabi chole mo hewiemu no na ka no fiti azumi aw namima alo mo lope mo se wiemu mo fite mo
aw ta'ammudi tarki sala alo ni sɔle mo time ba hyɛ diɛ ni owo diɛ no kono go fi obo si o ba me ni sɔle mo time ba ho jama na sɔle masalachi jama ba sɔle tani utashi olololo ni aba sɔle ashibo aw zulm alo mo ne fi azumi stila esishime e fi azumi shi ni ne ho me esishime e fi azumi she ye anokwale aw ghayr dhalika min kulli ma harrama ala al-mar'i fi'luhu alo no fi anu nyuma gua ke guma de sen ka fi haram ni mon ba fi ne ken e fiti azumi mara keshi burhan dhalika ma haddathnahu Abdullah ibn Yusuf neka isnad bomba ke dalil ni choine نكي حديث كي إسناد بومبا حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن رافع حدثني عبد الرزاق حدثني بن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات هو السمان أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نباشينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يكاكشي wasi anabi wiye ne kwa sheko ne anabi ke wasiyamu junna anabi ke azumi femo shedini nona ke atana ke sani bia na ona ka ateta aye aklo na agbena aye noni akesa aklo na e ke azumi femo afi azumi bona fe na ke sa ni bia na fa idha kana yawm sawmi ahadikum kadi nyetemoko gbini e fi azumi fala yarfuz because azumi ba ne ba jebo ke je ne ke maje ni bi na mi woke bia me no fi azumi ba ne ba train bo ba no ke fala yarfus e ka wie mo keke e ka wie mo sha e ka wie mo gbonyo e ka jamoko e ka wie mo ko hi e ka pe mo kolo wala yaskhab ne e ka mo ko hu e ka no e ka mo ko e ka fe challenge illa billati hiya ahsan ja debate ne a fe je debate dialogue san e gba ya nyuma wie mo no ani ke mala ken fe mi fi azumi ni use space te ke shanda asande mie alo le bi mie efiti azumi alo efite kule ni meneke o efite le because of neke hadith neke because of neke athar ne moko ga so dabi efite kule because ona ken atansa na bona fina ken na ni le kuna si bi amini meneke aji oh jeje me oh ni efite le o mene ene be mi ni gbalo ke kafina ken wala yaskhab gbalo keke shi wala yajhal ne kafe bulwani no fani bulwani ne keke shopo den che kafe la yajhal jahal loji no ba foyeli yemoy because anabi Musa alayhi salatu wassalam ya Qur'an bi surah al-Baqara bini Allah subhanahu wa ta'ala e kala keshi e ke Israel bi na megbechina na ke ta moni agbele moni gbele nana me biji atattakhiduna huzwa ani oke won ye folu qala inni a'udhu billahi an akuna min al-jahilin when I use the word jahilin jahal e ka min bi ni wona die min keje he foyeli lo atin baloke wala yajhal fa in sabahu ahad even kaji mokopo jele aw qatalahu alo mon tone kelano falyaqul e ka keshin inni sa'im ekia keshi mi fi azumi akene ke yemo ne ani ejepo bona fe mo den che enue yemi akeshi be me ne me ka me fi azumi like level na me show ne to the send no ni fi ole ne ke me ka fi azumi e wo me ni a reply obana ka bina ko gbo azumi na keke o kaye ne ke no mi o kaye ne ke suba mi Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaje Abu Hurairah ngono Anabi sallallahu alaihi wasallam waboto yemo jin fe no wakane cewa duk da gulma da annamimanci da kariya da aikin da kariya duk yana bata azumi kada wani yaudare ka cewa yana rage daraja azumi ne yana bata azumi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake shi man lam yad'a qawlu zur wal amalu bihi falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amuhu wa sharabuhu eke mofiamu ni eshi we mo sha amaleji o mo he we mo ji o mo lo pe mo ji o eshi we mo sha qawlu zur
yemosha wala amalu bihi ne pa ni ne nuchumu ke amale falaysa lillahi haja nimene nyumbo tawo an yada'a ta'amuhu wa sharabu nyumbo tawake ekpa eni yeli ne ekpa nunumu nyumbo tawo nyumbo eka nyumbo ekwa ke ekpa ni yeli ne ekpa nunumu no na fi obanzani nyumbo aje okejemi because no no na to afi azumi bona fi waje we keje ne kema je ni bi na mi wo bia me ni mo konfie sano na ka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala clear bi ne bia me na ni ne anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imratayn sa'imatayn taghtabani an-nas anabi sallallahu alaihi wasallam be ko ne yaho yenyo ko he be me ne wa me akene ke yenyo na azumi na me fi azumi amen fi siyam chimina me fio taghtabani an-nas amen pegbe ma de salo amen wie ma hi amen wo mo ko e ma china me fi mi ni amen wie فقال لهما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان كشي قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا النبي صلى الله عليه وسلم كان كشي نشيا الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كمين نشيا vomit nyenyo akebia me na me bon hwe ni ne smell fun bon poje wadaman kala ne bon poje walahman kallo ni njefu ne bon poje bon ma descend l'eau ametashi na me wie mo hekeke sene so na kan agashi nye fi ami ni nye hwea eshi o wie mo ko be o pe mo ko lo nye hwea aka me la ke fo yeli ni be me na me gbele ameda ne ke no ni fun kella kello bon poje ثم قال عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم نكاكشي ها إن هاتين صامتا عن الحلال النبي كأنا من بيبي نام تجنا معي إفطار أمي سوري سحور لبني نام معي أمي حلال وأفطرتا على الحرام شبيه أنا مقبل أمنا يا حرام النبي بيامني كامي مقبل أمنا يا رواية تقول من النبي نني أمي يوم هيد بمني هو أمي هي نكيا صحابة كشي إن هاتين قد افترطا منا يوني عمك بلي عمنا إيش تميني مهيومو أمالي مولو إفيا ميني إفتيو مازومي توقبل فين توقبل إفتيو أزومي والله وسانو موه بياميني أوفي أزومي سانو موه إنم كوكو يا ومي أوفي أزومي كان مكو لك أباكشي إتي جوموني أزومي موه كدليل يبا ona ka nebi ke mo egbele na bo ka che ni na eti ojo mo no wa ibn hazmi ke ma chiche e ba fe kacha ke meni ke eti ojo mo no mini jo mo eti na mo ke bo na kan je bo ka che qur'an ka sunna ala manhaj salafe anebi enu na me wie mo hi ne ke me na me egbele amena awana mo bia na mo ko na efi azumi le onu chumo ko bele fe tashi ne ke ba wo esesin e ba wo eshisin ke che me ne ke tashi no ne pe hwe yinu alo a ke nuchumu amale nuchumu ba tuni noji ewo tv machine ona tv no fa no amale ni to be ni nyanyo hoja ke tv no fa no amale ni ka mene ka ga ustad impo ba marhaba min tegbe clearly marhaba ke metro tv na ba me na ga ba fa amale follow wallahi amale ko ni me be min ka da ni inu kan to ka nyefe nyeno la nga gwame ni riwaya he wallahi ya ni gbe radio na ta min drive ya ni gbe radio amale karara aka nabi sallallahu alaihi wasallam kashi mincho nye noni efe la ilaha illallah ne efe azumi ne efe zakani efe ne ke ni efe la ilaha illallah na e ke mi anabi ke sahaba ke na aka nabi sallallahu alaihi wasallam ke woku chapa hadith ne wallahi papa na ke atolet for islam ne ko be mi na kan e ke ni efe la ilaha illallah ne efe sala ne efe azumi na ga no tv ko gumba za ke mini wallahi fe ke amale ni film na to bana ke film me mo ko egbo film mi mo ko egbo to ana ke lewe tashi e fi azumi be e fo ha mo ni egbo na si na ba je mo ye mi o bana ke aje fi ka gashi kan so na afi tarawi akan afi ado afi no fi anu efoko se ka e mo ko na broken heart e film mi efo
ka gbena ke mo wa meta me de behind the scene ka meta me de ka me mo ka me amen ni ame ye cake ka me no drink ke le ta si ke chumo ngbe na wallahi amaleni ابن حزم رحمه الله إكاش وبهذا يقول السلف الطيب نكا يوم نجين السلف عموي كان كلين بيا نجين عموي نكا روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة إكا وما كجا رواية نكا أبو بكر بن أبي شيبة نونيك يا كشين إكا رواية باونيك يا كشين مسروق إنك جا عمر بن الخطاب سيدنا عمر كاشين ليس الصيام من الشراب والطعام وحده eke jazumi femu no dino ba jo eke je onu no ye ni pemi je no di pe jazumi femu walakinahu no ba jo he un ke je min al kadhib ke jamalemi wal batil ke nifite momi le si nu chumo ni se na mo behi nu chumo ni mi se na mo behi bana ko ko na ke kukumba sake ni bi ni se na mo yo wala tu de senga wa sha ko pona ke radio ke tv mi na ke ba no de che ko se na mo behi e ba nya ko no ba tashi no ba fo zikr no ba kan Qur'an no ba bo tal janna fe no ba bo ametwe kan ba so na anam ko papa je mi ma wi kan anam ko papa je me she many ba je businessmen in the name of malantaka because I'm in kan Arabic businessmen e ba ya ko ba gbo tv kai amata gbe karara e hawo na bi no ani get to them ko ma cha mo go gba anu e ba fon otwi wallahu ka yemo isha ene me fi ake Sayyidina Umar kashi noni mini aka je e ke je minji no wo je ni eni kenumpe na aka no ana yomo ne onke je tarikh ibn abi shayba de ne kashi lawe ke hadathana ke bahiye ne kashi ibn abdullah ke kashi idha sumta falyasum sam'ak bi amino fi azumi sano fi shaki o to hu fe mini e fi azumi وبصرك لكن هم في عزمي ولسانك عن الكذب والمأثم نولي له وجهي كجا عمالمي كيوم فمي ودع هذا الخادم مي أشي موشيشيمو وليكن عليك وقار ني أفشياك نوني وبابن كجي نمبغي شيمو والسكينة يوم صيامك بأبو تودبا ناقبني otomo ko ne ye po e ye very calm ye gbini o fi azumi mi minewo wala taj'al yawma fitruka wa yawma sawmika sawa ni ka fe salagbin gbina ke gbele on na fi o idie ka fe na kan gbile ko me ke gbini o ke fi azumi ila ke wonu ne ke atar na shilo salafa me ke wo ka fe wo gbini wo ke fi azumi tu gbini wo ke gbele wo na fe ka ko me difference be mi ka ko gbini o ke fi azumi de no ke fi azumi mi she mi no yo mono no mo ni eni no yo no fa no fi o ke gbe na pa gbele na difference be mi ameka wo ka fi na ka wo ka fi wo gbijin na ka ke gbe no fi azumi anabu ye hekpo fe mo mi anabu ke ni bi ku different ke fe gbe ni ke gbe na ke wa fe mi ni akwa gbele na no hu ka anabu ke mi ni su different gbe na ke wa gbele na aye mi she mi wallahi me na bida ko na ke baje ake iftar party wal to be ni ke nge bia na word mi ni wo yo je computer word je modern word je no mean we fun word no fi ano gbande aka have fun bia ne aka iftar e won fi fun aka iftar party is azimi mi aka waka fi wogbin na kan abe party ko to mo party ne ke gbin en e different femini bia mi ne azumi mi no to fi awre no ne to awre fi o me ye gbile mi esa na fi busy to me na fi busy e gbe konklo mi sana na ke gbin na azumi mi gbe ka gbele na ba yi na ba nu ni enu le masha Allah نقبيون وبكنا إن شاء الله نوك واصل ينجي مالك ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي قال كان أبو هريرة وأصحابه إن كان يوم كان السلفاتي بلما بيا تام إن شاء الله في ممتين أك أبو هريرة تابعين مكاش أبو هريرة كأصحابه من كاسيوني كجابو هريرة نام هي أبو هريرة سنام كاسيوني كصحابة يكون إذا صاموا كجامن في أزمية جلسوا في المسجد أما بتاع مسلاتيمي أنا من أمي كم نحن بافي أشياء نمفيت وأنا من مسلاتيمي وقالوا كابي ما با ني always نيو مسلاتيمي نحن مكوجي
nadhharu siyamana wan protect wa azumi ne ka fite wan ba wa azumi jama'a kun ji daga salafu salih daga magabata aka ce su Abu Huraira wasu sahabbai da har sahabbai na Abu Huraira idan lokaci Abu Huraira kuma musan shi malami babban malami hadisi ne daga cikin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ba wanda ya rawaito hadisi da yake shi amma aka ce saboda ya san darajar azumi ya san darajar watan Ramadana idan ya kai lokaci kamar haka kullun sha ta ganshi da ɗaliban shi da wasu sahabbai shi tamo heji base shi tamo heji yana to kada shi tamo ji lotokyo shi tamo ji kwatfo wallahi kuma beni sahaba salaf ken clan bi en wo ke wo nyame se wo ko bena me shine yo ye Ramadan bi ami no ne ba fe ne fe agboneta no ne nya la ke no den jaje e nya poten ko fe te bi agbo na ke ba ho masala chimi kabila ke ma ba ke kai shi won ba wo azumi yi won bi Allah subhanahu wa ta'ala azumi ni wo fi no bi ni mo ni ehe hawo won bi Allah subhanahu wa ta'ala tarawih ni wo sala won bi Allah subhanahu wa ta'ala ne ehe hawo on bi Allah subhanahu wa ta'ala ton wani waton yene ke biane on bi Allah subhanahu wa ta'ala ne keke wo on bi Allah subhanahu wa ta'ala ne wona agbe afi na agbe papa bina baka ba ga agbe aba na agbe ahun e sanu eye wo mi akesi wonu ya akesi lela akesi wona chake muku wate suban ko mami ke bote subani Allah subhanahu wa ta'ala tawo won bi nyumoni e wa woni wo fe ni jama ke o tawe won tawe ne nwe wo ke sole mo egbe da mi no boy mo de no fe no nyumbo ke no kenyu wo wake shimini e wabo no nyon femi ne papa because ay moko na ke e shiake ba fe papa shike fa bonsa na he wale e shiake ba nya kase ni e shiake ba nya benkenyu mo e shiake ba nya fe ne ke shibina ke na ke lenche le no neba wo bin wo ne wo fi ake aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa sallu ala nabiyyikum kama amarakum rabbukum biqawlihi inna allaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك